Komeza bikiriza ku rugo muri mbara Archdiocese abarukutura muri Kampala kandi abanyakigombe cya Archdiocese of Mbara Development Association narshe AMDA bayeteranira hacayi cya kitante ho kwiruka okwa AMDA Caravan Run ubwo barikwetebeka ntuzoruzinduko rwa AMDA horurabo muri Nyabwina ho mu district ya Shema okwezo kurukwija. We take this honor not be left behind to flag off 10 kilometers. Oh yeah! Dr. Rosemary Byanyuma mukuru w'irwaro rya Murago wabariyo mwiruki mukuru yahiga abanya-Uganda butosha okugira umutima mugabe kibabaso kuhwera abandi abantu okukirabo abatine bingi. Aba AMDA harimo abashaho harimo abaloya harimo abantu bakora ebintu bingi nane ebya social work so kutwikayo tuganiraho n'abantu bo mu kitunde ekyo okubegesa ebintu bingi mwena abanya-Uganda nimbashaba mugira omutima gwo kuyamba abatakwebasa okubayamba kandi nanokubahabura okweyongera okukurakurana omu maka gitu nitwe omu finances zitu nk'abantu. Honorable Katsime Adrien Mwebesa umunyishengerokazi wa district ya Shema aho Nyabwine rukushangwa yasha abanya-Uganda okugumana bijuka aho barugire bati bagumene barugenyuma okuhwera okuhindura imbera y'abantu mbyanga ebi barikomokamu. Ninyenda kubagambira ngo abantu abijira hanko kumuri kubareba tukugira ngo nibaruga amashema yonka ninga amasheruka. It's a community, a bigger community rukuruga hari kuija kugira ejo spirit eyo kundana eyo kuyambana eyo kwatanisa eyentunguka. Ninyenda ngo mu encouraging buri muntu wena okugira omutima gwo kwatanisa omutima gwo kuyamba omutima gwo kwijiko wo kuruga owanyu okigaruka muka mwaragurira bakayikuru mwaragurira bagurisi n'abantu abato mukabegesa mindset change abantu ntekateka yitu obumwe ryo netugaruze nyima nebura kutuyambe katutwi home step katuteko mundije wabo ryomwe tokuza kubasa but kumurabe muri omwe babiri bashatu you're gonna make it. Arukugamba ha mukoro ngogumwe Honorable Annette Oyes Byamukama yashobora habirungi ebyo muri AMDA kandi yashaba abantu okugishagika. Abantu bireko je mutu bya charity hatwera ko twiruka twa improving amagara gitu kandi cyaka bitwa twiruka nje ibintu bya charity collecting amasente zikuza kutiyamo mu community zitu often twiruka nje ji camp ya medical tuzakuzanya bwina abantu bije bacebereze busha baba poletinga misho abine bizuba babahebe imbazi kombe kamashomero kubegeso kuhinga no kwimprovinga amarwariro gitu n'abana ugaruko mu ishomero. Abebembezi ba AMDA bashobora mugasho gwo kuzinduka okubara gukora mbyanga kandi bashaba n'abantu abandi okubegitaho. Abantu bingi bakashaba ngo tubatayayire nko twakoze kucondoza twashanga Nyabwina niyo kusinga yo ubwetagu niyo nibizo byingi na munonga mu byamagara ombyentasiya na by'ubwegese mwono gumwaka tunza Nyabwina nza tuntumbeka computer lab at St. Thomas Secondary School nza kombeka laboratory nza kombeka dormitory nza kugeraho medical camp ebiro bitano okwamwenda so ninyetaba abantu mwena abakutureba kwija kutwegitaho umuhorreji omuzikon witu tukuzanya Bwina ebiro bina kukebiro mukaga okwamwenda tuza kugenda n'abashaho kereza abantu obujanjabi tuza kugenda n'abebyo bwegese abashomesa tuza kugenda n'abebembezi tuza kugenda n'abapurida kwereza abantu legal services so ebyo kubahereza ni byingi munonga konka ebyo ni bice binkubasagambaho abayajumbiro mu kwiruka kwera izoba nabo basha abantu mbyanga bitari bimwe na bimwe kwetungura kandi bakabegitaho omukuzinduka omuri Nyabwina. Naenda kweta wa misindeji kwenda ngutirukangire abantu bita baryokwe aba muri Nyabwina parish yo muri Shema district kandi no kora mebisasa izeri izoba nikimpega nko mu Kristo kugira ngo ntware ahabinyine ebinkozere mu Kamparomu mugarukire so that we can give the people back home. Okuzinduka muri Nyabwina erukushangwa muri district ya Shema no kwija kubaho ibiro bina kusebiro mukaga okwezi kwa mwenda omwaka ogu gasha kwa Jonan Mwebembezi abwa Tayari West yo muri Kampala.